So for Manuia le paia male mal tele se tatu no ele ngata Samoa nei e fa pe fo ia so se tasio le tatu no I tupu matamani I mwhaila ungo whale tua o lo fa pe nao na lala mpapa au I atu no mamao ai o lo se so e mai le wha mlama ia ma tapo e msilisila mai I lo tatu no o Samoa o se baya lau wha fonga ia o se tonga poni tala hoi lea o mena tutupu I Samoa e momo atu I tātou tala wa tali malo le fionga le taita ia le malo ia foi o le lipa le mia le sunga lau le mali tole o te polata I vao forces me I sui le pulenga le lakapi le malo au se talia le wa felo tātou nu e pe o na malanga mai ai ia le sunga ia Daniel Mills wa pe foi le sunga falafi pa e nari o sui ia mai le pulenga le lakapi le malo au se talia o le wa felo ia tu le taita ia le tunu le fionga o le sunga la ule le mali tole o te pola tai vao forces men e whaatala noa le tūlanga e wheso soni mai ai le maloa au se talia mo le atina ina le tālonga le lakapi Samoa e pe on sile fia le tūlanga wha le tono e pe ona le ta oto e se tūlanga le lei le mta upu le olo tama whaia tuai le malo ina ia whaia se fofo le tūlanga lo iai le lakapi Samoa e pe ona tūla e mai le tele o whaitionga manisi foi o whaasea e mafo mai lava i o nisio mta upu whaaloto I whale o le yuni le mafo ai o na fina watu pe ta oto le fofuanga le malo ina ia suia le pulenga ai tu whaatula I mai nisi la tau te tau avea le lakapi Samoa mole nei taimi o le au fia ia le fo I vaenga I le whaantalanoanga pe o na tali malo ai le fionga le teitai le atunu ma suia le pulenga le malo Australia e soala o pule fo ile feso soni e bei ona feso soni mai ai le malo au se talia mo tātou. E leo nā toi nā malela ina le tūlanga wha le tono lo iai ia tau mawhainga e bei ona iai e le tātou au le nei vai tau. Pita iane sa leo le tūlanga lea na amata mai ai. Ia, e le manatu le te tai o le tunu e mafua mai lava ono o tūlanga e bei ona e mta upu whalo toi whale a toa I maripulenga po I la tau o lo o te ia le tātou lakapi Samoa. Le tasi le mafuanga o whailoa le te tai le tunu pe a whai le swinga maalia le tūlanga le mta upo le lakapi Samoa e ono whaatu lai le whainga malo se isi unifo e mawhai e ona pe so soni I le tele o manaonga ma maftianga o whaaloto I whale o kalapu te tasi le lava e pe ona lato savali ai I le te tai le malo ina ia maua se fafo e tusai ma whaavita uli o loo tulai mai. Inisio tātou tala, o whailoa le teitai o le atunu o ia fo'i o le lipa le mia, le tele o awala fou e maua mai e se leni, mo le atunu o awala ia e le ima whai o na tātou maua mua, au tu lai mai inisio whai ngā malo ua mawai atu, o se whapoponga le nei o le nei tala. Ana le ai, le tūlanga o tupe wha mo moli e o mai e tātou tangata mai wha. Le lo pe fa fil ana le ai vo la le tūlanga o le atina enga o tiute mana fonga e le fai von fanga yo tato malo a o le si pasene na o tangata fo yo mai o tangata wo mai mana o te fa fenga lo ngana to tupe nei investors yo tupe fo atina fo tangata fo avano fo investment fo ta new money leo te pisa I pia Moila mo fa matala le tunu o la le mena o ava no sa tatu le maua o ava no sa le mafai le tunu na maua ai sa ta puni ma fa sa vaiti fo le ai yo sa manatu fo le ai wala vai le wole le mo tatu ale vai mamma mo le lumana e re fai mo tatu e re fai mo malo nei te ai mo le teu wina ma fa la le le la mo tu pula ma fai mai mo le rumana e le la tato fatatia o la me le tato vai pe ya no fai pe ma fai pe mo tau te la pe no fa tu la se foi le tapola e le ma fai tu lo lava e le ma fai e lo ngutu na tao fia le me ta tau na ta mo na tato o mai te ton ta si te si male lua biliona la italaf a fa va senga le taimi nei sa lo fitu se la leono se la miliona mele top
tatou mai le tatou tupe whaanganga mo fafo. E le sa tatou iei, fitu se lau, balu se lau miliona. Ral temini, tasi tesi ma le 5 piliona. E tupe le whaanganga e tatou te olo e oka mai olo mai fafo. E tatou tupe o le tamawa ai. Fen tatou i, sa te lea tasi tesi ma le 5 piliona. Ral temini, tolu tesi ma le 5 piliona. GDP. E le mawhai, tapuala le mawhai na pelo ngia sesi. Mea na, figures don't lie. O toi mori mawina le tō mutumbu le ofisa whainga panota I muli nuu. I le nei vaiaso, ina ua mori mawina le toi lo lofi ato le atunu. O ila tau e le I mawhaina restala. I le taimi a o tapena le whainga panota ia aukuso le tausangan se vai atu nei. Le ua nga ia toi toi restala. Ina ia mawhaiona anga vaa o lanto suafa ma ila tau. I whaamdianga leo ua whaasafua antu ele malo e peo na iles ta I se lau 5 se fulu e mata mai lava le pepe se ia pa ia le tangata matua e whaamama avenga msosani le nei mai tau le toi taliwa I o whanau ia onga na moli mawina ia ele ofisa o whainga pālota le lolofia to le atunu o ila tau ia le ana mana o mia le tūlanga le restala e whesosani ai I tūlanga o na onga ma umia mo le tunu. Ai o sewa no fo'i o lea na wheidoa iai ia mamaua I fo'i e le ofisa o whainga pālota e mese fo'i o le komisina o whainga pālota le fionga tui e flolo to le 4 Town Stanley le tūlanga e pei ona iai le tunu I le aso ananafi o se whapoponga le nei tala. O le pokalami le sa whakoko I pūlenga o le whakatika si mai e uma ia me whamsunga kau pāloka. Si whiwhi koe kasiare koe, koe a whale a lili mua le toi. E mai a role ngā, o lau tūranga iai, ke whase pa election pere iai. O mai a le, o whakingu role supersengi, supersengi fwere le. Ia, so o rola ia ma whasisilanga le ofisa fwere le, a wakule tolu masina. Ia I lako umai le ile skala. Ko aku le kolma sina e mai le ska mo fa nga paro ko lu oto ro e mo la kolma sina I le skala ka ia o nga fa penga ro la ia o nga fa kingo le lua fe foi le foi fa sala ka so lo wo I fu fong fa penga ko ku press period kolma sina ia ko mu e nga foi le foi poca la mera malo back to school ia le ko vai kumu mai le au le skala ia la o makanga le skala me fa pe mai le tātou ofisa lava le tātou malo ma le tai o le tātou nuu o le fua wha mawina ma mori mawina le whailo inga I pe o na whailo I ai le tai o le tātou nuu I fo o le li palemia le sunga la ule le male tole o te pola tai vao Forces Me ma le kovana o le malo America Samoa le fionga pulari I Nicolau Pula ia antoi fo'i ma le o malanga mai le malo America Samoa. O le unga utu ma le whailo inga I pei o na whailo iai ia tai o malo e lua o le sanga wha mautu leo o tūlanga mo le ngā lulu e so tau au ma le ngā lulu e fantasi mo a wala mo le atina ina o malo e lua. Ai mai se ia o le talanoina lea o nisi o feso swani e mawhai o na maua le ngā luenga o le whiofo futai o malo e lua e feso swani ai leisi malo a nga I lo tatou fo I malo e whape fo I le vana no fwai ma America Samoa e manisi o vaenga la pape nana mori mawina ma ele tali tonunga o le awha asoa I fo I tai o malo e lua I le tūlanga lama le pui puinga le ofi mai o whala au whasahina I tonu atunu e lua le ua mata I tū e le ngata le matanga luenga le leo I Samoa nei e whape fo I le pui puinga le malo America Samoa o le fionga I le tai o le tunu fa pe fo I le fionga le sui pale mia le fionga muli pola na rosa ale molio o le ofisa sili o le matanga luenga le vai fafo le fionga pesta no mea fa pe nisi o fa lulungo nisi o matanga luenga le malo o le sa fa I masui o le tatu nu e fa fedo ia le malanga mamalo mai le fionga le kopana sili le malo America Samoa pa tasi mala ana au malanga male tātou tala muli ua whailoa e le fionga I le sui whaipule o ia fo il minista o onga ma nganu le fionga ai ono Dr. Ele Ekeroma le tūlanga I pe ona whaasafua I ia
le seleni alona I tumalo le na fa matu I le astona I por fa unga le son se mai tu nei le tu sama le lua sala fast food wa fela fa il seleni le na fa nga ina mo le mamando le tumalo o le na nga yane e tali sapaya le fa mianga e pe ona fa safu atu le malo o se fa da tandonga nei e pe ona feido iai ia le au finga luenga le lua a pi ia male fianga fo le minister I sona fina ngalo Chile la fia wa mawal se le ha sa soania malo ma sa soania ainga man kwa positive experience ya apise ila ya il va fo le yo atu ya wa pe fo le o po ya se ku pe fo le ko mo la tu me pena la tu fo nei a fa le yo atu se si limu sala ya la il tu pe tongi na limu sala we fa fonga le tulanga pe ona I janjo tala mena tupu Samoa nei tu ta mai se pa fonga le asa ta ya fa soi fu ia